Si puji Tuhan alu ngendeken kitab dendenta 327. Kitab denden 315 ayat sada secukupna. Si
arto kita.
Si puji dage Tuhan ibas dosa antanggo ia lemina, alu ras kita rende nomor 320 sada ayat sada sesiwa. Ayat sada setelu. Megelan megara isalikandu menjadi bentang langkah terpanjang geluh meherga ku kejap tuh kelengdu Pelenga dibacakan kata dibata bagian pemena salah ras dosanta mandi bata arah endendenta nomor 362 ayat sada setelu.
berita pengalami dosa. Kemuliaan di bata teridah arah lau maler si meciho, seh maka krina tinepa lanai muas. Kemuliaan di bata teridah arah deleng-deleng si meganjang, juma rasabah, sinuan si meratah bagai pe page singgo megersing, bagai pe krina rubia si meliar rasa suasuhan krinana itepandu alu mehuli. Kinata kegeluhan manusia 17, erpalaskan kata di bata enda, si puji ia alu radu ras kita ngendeken, kita menenenta nomor 310 pitu, ayat sada setelu. Puji Tuhan.
Tuhan rende kita arah kitab mendenta nomor 56 sindekan karya ayat sada sah telu ipandu pemusi rasong liderkah. Nimai temanta si lengare, si puji lebih Tuhan rende kita arah kitab mendenta nomor 210 telu, sindekan karya ayat sada seh 2. Si puji lalebe, si puji gelarna, si puji medage, kita mapanta si madang kuasai, si nasang kerinang lo itepanape, lah banci kita damai. Mari undang kami kerana kita sir tugas belah bengket ku ruang persikapan.